Finally, obongka langmani mari YouTube channel ni jeta Google Adsense ni jeta action button obufruman hingke channel je $10 rok wngkha hingkakai abahai option phaio o jagao sawnai di kaham ke click khai di o jagao bini puila swkang hingke aboni yagulo hingke tam sanai dio o jagao document upload ma khaini do video jagao kaisa problem wi thangka do ang abono video phunukjakliya hingke naidi tamungka jeta sing photo upload khlainani bagwi plus kangni thanio kainui ungkoma tongnai tamsikamo kainui jeta apps ma tongnai a apps wngkha angrono baithanga phunugui obongkha fast scanner o fast scanner plus kang nang tamma khainai hingkona jango sanam paika o bahai ke sanam ka hingka naidi plus kang oro plus thangnai plus thangmani yagulo hingke o jagao bahai ke backup phaika hingka kai o jagao import from gallery o thangnai import from gallery hingka kai o je photo bomani no nungo ma haike bono ranai do o bahai ke nung rai painai o mahai ke aboni yagulo hingke right click khaika hingka o jaga nungbono kosom mane chungri naka chungna bright aba hairok rimana aboni yagulo hingke o bahai ke runai aboni yagulo hingke tam khaina nung save to gallery khaina hingke joto paika hingke chung o jaga phaika hingka kai o jaga haina hai chung o upload ok chung click khainai bumung kaham ke ma sinai o jaga bin bumung sirika legal name o te oro first name te last name ma sinai mane title baini ni bumung ma sinai ta je borok ni mungoi nimoro document upload khaitongo aboni yagulo hingke o jaga upload to thangai chung file click khaya kanai ang jeta sanam ka bo 111 kb ungna nangnai hingke 111 kb na o jaga tabo fill khlai renai hingke manena accept ungkha accept ngai thangka hingka baksa accept ngai hingka try again hingui tongnai do hingka ama ha jara khai nang size tik ma khainai hingka aboni yagulo hingke tam khainai aboni yagulo hingke oro next khainai next khaipai ka hingka kai te kaisa sini condition ke tamne o jaga jeta address oro film ma khainai